Nongeye kubasuhuza ndetse nanabaha ikaze nshuti mwese bakunzi mudahwema kubana natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye hose mu mpande zose zigize isi, ndetse nkomeza no kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2024. Ngira ngo wakomeje kugenda ubona amakuru agenda acicikana hirya no hino avuga ko imipaka y'u Rwanda ndetse n'u Burundi yamaze gufungwa. Ni amakuru yakomeje kugenda asakazwa hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, avuga ko igihugu cy'u Burundi cyamaze gufunga imipaka igihuza n'igihugu cy'u Rwanda. Ese mu by'ukuri byatewe n'iki? Ese ni ukubera iki u Burundi bwaba bwafashe iki cyemezo cyo gufunga imipaka? Nibyo rero tuje kuba tugarukaho 5 kuri 5. Niba ushaka gusobanukirwa nakubwira ngo tera agatebe hanyuma nkugezeho birambuye. Ese mu by'ukuri byagenze bite? Reka rero nkwibutse niba utarakora subscribe nk'ibisanzwe, reba munsi gato y'iyi video uri kureba, urebe aho handitse subscribe hanyuma ukandeho, uretse ubona niyo nzogera iza ku ruhande nayo uhita uyikandaho kugira ngo utazagicikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Leta y'igihugu cy'u Burundi. Iki gihugu cy'u Burundi icyo nabibutsa ni uko cyahoze ari nk'igihugu cy'u Rwanda, dore ko cyari igihugu kimwe, aho mbere cyitwaga Rwanda Urundi. Ngira ngo murabizi cyane ururimi rw'ikirundi nta hantu rutandukaniye cyane n'ururimi rw'ikinyarwanda, cyane ko abenshi cyane mu Barundi iyo abashije kuba yavugana n'umunyarwanda rwose birumvikana neza, bose bagahuza bakumvikana. Bishatse kuvuga ko n'ubundi igihugu cy'u Burundi cyahoze ari kimwe n'igihugu cy'u Rwanda. Ese mu by'ukuri aba bantu bafitanye isano kubera iki haje kuzamo ibintu by'urwangano cyangwa se ibintu byo guterana amagambo hagati y'impande zombi? U Burundi bwafunze imipaka ihuza iki gihugu cy'u Burundi ndetse n'u Rwanda. Guverinoma y'u Burundi yafunze imipaka yose ihuza iki gihugu n'u Rwanda nyuma y'iminsi mike iki gihugu giciye amarenga ko gishobora gufunga iyi mipaka. Mu ijambo rero risoza umwaka wa 2023, Perezida Evariste Ndayishimiye yaciye amarenga ko ashobora gufunga imipaka ihuza igihugu cye cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Rero icyo gihe yabivugaga amaze kurushinja ko rufasha umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara ukorera mu gihugu cy'u Burundi. Ni ibirego rero u Rwanda rwateye utwatsi rugaragaza ko nta shingiro ibyo birego bifite, dore ko n'ibice Red Tabara yanyuzemo itera igihugu cy'u Burundi ntaho bihuriye n'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru rero agera mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, byaba ibyandikira kuri interineti ndetse n'ibitangazamakuru bikorera online, aya makuru aravuga ko impaka zose zaturutse ku kuba Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaravuze ko nyine u Rwanda rufasha umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara, ariko ayo makuru akaba atari amakuru y'ukuri kuko u Rwanda rurengana. Amakuru rero ari kugera mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye aravuga yuko imipaka yose ihuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda yamaze gufungwa. Biravugwa yuko guhera isaa 7 z'amanywa kuri uyu wa kane tariki ya 11 Mutarama 2024 n'umwanzuro wafashwe na guverinoma y'u Burundi. Icyakora nta tangazo na rimwe ryigeze rishyirwa hanze risobanura impamvu iyi mipaka yaba yafunzwe. Bamwe rero mu Banyarwanda bagerageje kwambuka umupaka bajya mu gihugu cy'u Burundi ariko basubizwa inyuma. Abandi bakaba baganirije ikinyamakuru Igihe bakibwira ko iyi mipaka yafunzwe, ariko abagezeho bakaba bagerageje kuba basubizwa inyuma bakaza kuba babangiye nyine kuba bajya mu gihugu cy'u Burundi. Andi makuru yizewe ni uko abavuye mu gihugu cy'u Burundi bavuze yuko bazindutse cyane, abandi bageragezaga kujya gukorera imirimo yabo irimo nk'imirimo y'ubucuruzi mu gihugu cy'u Burundi basubizwagayo igitaraganya babwirwa yuko imipaka y'u Burundi ndetse n'u Rwanda yamaze gufungwa.
Ikindi kintu wamenya ni uko amakuru yizewe agera mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, avuga ko umupaka wa Ruhwa uhuza umurenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi n'uruhande rw'u Burundi wafunzwe isaa 7:15. Muri ayo masaha hari Abanyarwanda 35 bajyanywe ku mupaka bahabwa uruhande rw'u Rwanda. Bivugwa ko bafatiwe hakurya y'umupaka warwo. Kugeza ubu ntiharamenyekana uko Abanyarwanda basanzwe bakorera imirimo yabo hakurya mu gihugu cy'u Burundi, harimo nk'imirimo y'ubucuruzi ndetse n'iyindi bari buze kuva muri icyo gihugu mu gihe imipaka ifunzwe. Imipaka y'u Burundi n'u Rwanda yaherukaga gufungwa hagati ya 2015 ndetse na 2021. Kuva icyo gihe ibi bihugu byombi byiyemeje kuzahura umubano, ariko igihugu cy'u Burundi kigatsimbarara ko ubu gikeneye abashinjwa guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihe igihugu cy'u Rwanda cyo cyavugaga ko bihabanye cyane n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi. Rero ayo makuru yakomeje kugenda asakazwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga avuga ko imipaka ihuza u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi yamaze gufungwa. Turakomeza tubakurikiranire tuze kureba ese mu by'ukuri leta y'igihugu cy'u Burundi iraza gutangaza iyihe mpamvu yatumye ifunga imipaka y'u Rwanda. Ese mu by'ukuri ibyihishe inyuma ni ibiki? Turaza gukomeza kugenda tubakurikiranira, hanyuma tuze gukomeza kuba updating. Niba utarakora subscribe, reba munsi gato y'iyi video uri kureba, urebe aho handitse subscribe, hanyuma ukandeho, uratubona niyo nzogera iri ku ruhande nayo uhita uyikandaho kugira ngo utazagicikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mwakoze kubana natwe, Imana ikomeze ibarinde.